Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba sila esikuphathele khona izindaba laphana ezithinta umaskandi. Kakhuzani umfoka Mpungose osanda kukhipha laphana iCD yakhe ehloko laphana isithi umqhele nethawula laphana wenganza ukuthi ememezela ukuthi ngesabatha leli siyakulo asidibane laphana e-workshop Sunday ibodibana laphana e-GP Park eGoli laphana wenganza kwethu. Okunye akuvezile ke laphana inkundleni zokuxhumana ukuveza ukuthi iCD yakhe laphana wenganza kwethu ihamba kahle kakhulu laphana edayiswa khona kuma digital platform. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe ucinezele nebell ukuze uzothola ama notification.